meni radi, onaj moj mali. Pa tek sam mu bre uplatio prvu godinu na mašinstvu, sad odjednom neće bude mašinac. Neće da mu ruke budu prljave. Neće, hoće bude umetnik moj rade. To si ti kriv. Hoće bude umetnik, a ti si mu kupio gitaru za rođendan rade. To si ti kriv. I na šta sad radim? Sad plaćam neku budalu 10 evra, moj šefe je čast. Ma nemoj. 10 evra! Ali neće on, ja bi njega razumeo šefe, da on hoće da radi veselja, da hoće da radi svadbe. Pa što hoće on da svira? Hoće da svira bijelo dugme. Rock'n'roll. Rock'n'roll. A toga nisi mu dao malo. Ne mogu od ove moje. Pa slušaj, ti uzmi fino i ženu i dete i nauči ih šta su prave naše porodične vrednosti. Znam, ne od duge kad im napraviš ove, cukrice, pa će onda da postane mali kukaj, onda će da vidi da nije rock'n'roll. Kakav rock'n'roll? Jel čuješ ti radi šta se njemu desi? Vidiš? Ne znam. Umetnik, Ma ne. Vozdra Raja, pozdrav mojoj ekipi Mostar, Papilon Amadeus Vozdra. Ja sam Rajko Trzalca, profesor. Proći ćete sa mnom kroz časove gitare, jer je gitara najbolji instrument koji je ikada nastala, koji može da se svira, da se uživa, da se muju trebe, da se bude najbolje. Sa mnom je moj učenik Gogo Bogdan, Jesse Gogo. Javi se ljudima. U ovom video kursu vidjet ćete kako sam ga naučio i koliko je napredovao sa mnom kroz istoriju zike, kroz istoriju sviranja, gitare. Vidjet ćete sve to, dragi moji prijatelji. Vidjet ćete danas šta je rock'n'roll, šta je mladalački bunt koji je u nama svima. Kada sam ja imao bunt rock'n'rolla, kad sam svirao kod kuće, a onaj gore vojno lice što je u Rajlovcu jebavao guštere 20 godina, sve mu smeta. E pa ne može, nema tiše, pojačavam, samo pojačavam i sviram. A dođe stara, kaže, a gdje ti je diploma pravnog fakulteta? Kakav pravni fakultet? Evo moga fakulteta, evo moje gitare Gogo. Ja sam ovdje magistrirao fakultet. Stara, razumiješ? I onda je gurneš, i onda iziđeš, i onda sviraš. Gdje sam ja to svirao, po kojim studenjacima, po kojim haustorima, to vi nikad nećeš. To ti nikad nećeš, Gogo. To ti nikad, Gogo, nećeš. Idemo danas sa rock'n'rollom, krenut ćemo jedan lagani riff iz E. Dugmići riff, to vam je standardno za Dugmiće. Dugmići su najbolji bend, pljunem usta svakom ko je rekao da su oni pastirski rock'n'roll. To je rekao Čobi. Sad ćemo krenuti iz E, lagano, Gogo. Idemo onu pjesmu na, razumiješ? Jel se sjećaš toga? Konobaru, donesi mi štok. Hoću da se napijem, nek zaigra rok. Ajde sad da vidim, iz E, lagano, kao djevojku kad miluješ. Kao djevojku, Gogo, kad miluješ. Ajde da vidim, pokaži kameri, iz E, lagano iz E, idemo onaj, znači, Dugmići rip, klasični. Opusti se, možeš biti u rock'n'rollu napet. Ne valja jeboti mater svoju, šta to sviraš? Kako se to, šta si se ti ukočio, šta je to, opera? Hoćeš tako u šaragama? Jel ti znaš kako je Loša rekao? Samo opušteno. Ne valja to, Gogo. Ima da razgovaramo poslije časa. Dodaj da mi Trzalcu. Rock'n'roll je mladalački bunt, ti to moraš. Razumiješ ti? Ne valja. Moraš još da vežbaš. Dragi prijatelji, sjetite se, dakle, rock'n'rolla, sjetite se svoje mladosti. Ne izneverite nikada duh mladosti koji je u vama. Živio rock'n'roll. U sljedećoj epizodi pričat ćemo o jednom drugom muzičkom pramcu. Doviđenja i prijatno. Znači, Z. Stani, kako ono ide?